kaya nabaluto may doon nabaliluto iti ko may wine nandoy kaya nabita tala nabaliluto lalayar iti ko may samsabu may bonolevu may na tambadaka na City Mission o kaya talangaki na nabaluto may nasino Wesley na ikatulo ni tambadaka na boka may na yanu o Balau. Ayan, natulo na tambadaka na Wesley City Mission, na tambadaka o Rawa, kay na tambadaka. Na wabinabinak ambitalitu nga na mataseronggo na turang na Prime Minister Wadengu, Major General City Binirambuka, na wabinabinak sa walewe na nanritiko era na base ng bundua ni matasere ni Bad Street Wesley. Marama ngas ni Buli Wadengu may na Yetsen, na ibatawa Wadengu may Rawa, na ibatawa Wadengu may Nasinu, narandin taltala, yung baki, may kiyamuni na turang marama lewe ni matasere, na liuta ito na mataseronggo, narandin taltalang gasa na Wesley, randin taltala, wani wangga ng bete. Na iliw-liw ni matasere may Wesley sa kirisa ito gani kira nindu mantangan nung do sere ni bere ng gaiti gibunan nung tasokalo na kabinday. Randin taltalangase kira nindu sa kana sere ni bere ng gaiti gibunan nung dalutu. Kimuni na lew ni matasere may muna se sakil ito ng basi mena sangol ilistali kimuena se sakire muni totoloyani sakil ito na muni basi.
Let us come before the Lord in prayer. Let us pray. Dear God, our heavenly precious Father, we praise you for your faithfulness, your love, and your mercy, and we thank you for your many blessings. As we come together in your presence tonight, guide us by the prompting of your Holy Spirit and draw us closer to you through your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Our call to worship this evening is taken from the book of Psalms, Psalms 100. I shall read from the NIV translation. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Good evening and a warm word welcome to everyone who has been able to join us tonight. What a blessing to be here tonight and a fantastic opportunity for us all to come together to share in fellowship and praise. We welcome you one and all with open arms, a smile and fellowship, giving honor to God who is the head of our life, and to our Methodist Church members, locally and abroad, and other Christians friends participating with us in this year's Solevu of the Methodist Church in Fiji. Nanga Solevu ni nandalotu kina nomuni buke buke. Buli levu kina nomuni buke buke. Taltalangasi ena wasi lima sanga vulkaon. Tal ni be tamadaka. Turara levu ke muni ke sara nangasi lotu ne babakos. Na mata sere rabatar sarati ko bekenda na lotu na kabinikua na wasi Wesley Division kabukakina ne talangasi na wasi Wesley kana solibuna usat ko bekenda na kabinikua. Be encouraged with God's word in John 5:15. I am the true vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Let us praise the Lord in singing hymn number 1 in our Methodist hymn book, "All 4,000 tongues to sing." Shall we all rise and sing unto the Lord? Be honored.
When the Sangarabana Kalowe Namas, let us come before the Lord in prayer. Let us pray. Almighty and everlasting triune God, the creator of heaven and earth, we give you praise and thanksgiving because your love endures forever. We acknowledge the goodness of the Lord. God, you are so good. Every good gift and every perfect gift comes down from the Father of lights, who continues to give us the strength for today's event. We affirm that you are all in control of all things that has been happening throughout this week. Your name is above every name. And this moment of celebration, in the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, and to the glory of God. Natamay kay mami bakayalo sa tunday na ne mami bakambauta, ni kay mami bakandinan dinataka na nomu niloloma ni senga nilay kay mami nandun na ngauna. Kay mami ndua bata mi kay mami bakadauta na nomu ni sati ko nakalo, e nabiasa na kede nga, kung ni santa bakapuna nakakede nga tua buliti kay mami. Kay mami relasyon na bengauna, beka kay mami sotaba na bengauna rendre, kay na bengauna pinakatalinga, kay mami lako do ruma, sa singa ni buta tani kina na dua bata, e na dada bata ni na leo ni lotu wesile, kasandu na ibang din na levo, ni sa tipo kekenda na kalong, ale tolu kanduambao. Ngosa ka na ne mami masu ni baka binibinaka, e na kumuni nga chisu na ne mami turanga, ka ne mami bambula. Tamay ke mami may lumalanyi, me baka rok-rokot taki ni ada muni, me ada may na nomuni matin ito, me daka na lumamuni pura-pura, me kasada ka may lumalanyi. Sulia may beke mami ni singonggo, nakakana roti ke mami. Bukot manda ni mami balabalata, me baka ke mami sambakoroti na nondra serebol balata ke mami. Ako ni kaut ke mami kinabere, kamni ba mulai ke mami manata. Misanom ni natin ito, kena kaukawa, kena langi-langi, tasang ni mundo. Amen. Our second hymn, nakarusa kanino na sere tol ng raw tol sa nga bulkano, in loving kindness, Jesus came. In loving kindness, Jesus came, my soul in mercy to reclaim, and from the depths of sin and shame, through grace He lifted me. From sinking sand He lifted me, with tender hand He lifted me, from shades of night to place of light. Oh, praise His name, He lifted me. He called me long before I heard, before my sinful heart was
Our Bible reading this evening is taken from the Gospel of John. Gospel of John, chapter 21. I'll be reading from the Good News translation. Reading begins from verse 14, ends at verse 19. John 21, verse 14 to 19. The Bible says, "This then was the third time Jesus appeared to the disciples after he was raised from death. After they had eaten, Jesus said to Simon Peter, 'Simon, son of John, do you love me more than these others do?' 'Yes, Lord,' he answered. 'You know that I love you.' Jesus said to him, 'Take care of my lambs.' A second time, Jesus said to him, 'Simon, son of John, do you love me?' 'Yes, Lord,' he answered. 'You know that I love you.' Jesus said to him, 'Take care of my sheep.' A third time, Jesus said, 'Simon, son of John, do you love me?' Peter became sad because Jesus asked him the third time, 'Do you love me?' And so he said to him, 'Lord, you know everything. You know that I love you.' Jesus said to him, 'Take care of my sheep. I am telling you the truth. When you were young, you used to get ready and go anywhere you wanted to. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will tie you up and take you where you don't want to go.' In saying this, Jesus was indicating the way in which Peter would die and bring glory to God. Then Jesus said to him, 'Follow me.' Amen. Au na wili sa chiu mai na kena vande wa viti na nonda le sonia na kabini kuwa laure chiu mai na vela lativou na kospeli sa vola choni na kena waseru sang vulu kandua te bu nonda rong le soni mai na katini kavani tikina vaga dengu ni sa wili kioti na tikina tini kadiwa choni rosang vulu kandua tini kava kina tini kadiwa ka vangona kena rorongo sai koengona kene katolu ni ngauna sa varate ko ekina ko chisu veirna nona tise peli ni satu da talemena mate ko koya nirsa katalawoti sa kaive Simoni pita ko chisu Simoni nalubei chona ko salomani obalevu ka valailai ko iratuongo sesengai sa kaivu ko koya iyo naturanga ko ni sakilani salomani kemuni sakai wako koya wakani irna nungulami sakai tale rua be koya Simoni na lube chona ko salomani au sesengai sakai wako koya iyo naturanga ko ni sakila ni salomani kemuni sakai wako koya wakatawana na nungusipi asakai wakatolu wa Simoni na lube chona ko salomani au sesengai sararau na lomai pita ni sa kai bawa tolu wa kokoya o salomani au sesengai sa kai wa kemuni na turanga koni sakilana kakevenga koni sakilani salomani kemuni sa kai wa ko chisu wakanir na nongsipi endina o sa kai veiko ni kuangone kuanda ubodiko kalako vetali abulinga ya ni konanga semai konandondo kana lingamu kana baudi ko endotani ka kauti ko kinatikina ko sasenga ni binakata ya sabo sabaongo ko koya me bagatakila na mate ena vororo taikina na klo ko koya ya ni sabo saoti baongo ko koya sakai wa muriau me vororo tai na klo ena raramani nono bosa nda sarongo darawa na kabibinani kuwa. Anonda sera sa kaniva binaka na sere lorai ena Methodist hymn book na sere What a Friend We Have in Jesus. Kiremenda satu dake me binaka takikina na bosa ni kalo.
Sawalle una ser. Sawa bini bina srati ko ballebu. Ena kabindi indai. Ina numi me voi tabi talangana waswasi Wesley. Ena nondolotu. Ena solebu nilang sere. Kanda mai maro srati uki na lewi ni Bosco Viti. Ena kiana be waswasi wa turanga. 5 bulkaono. Da wabi ni bina talangani rasamati kumai na luvenda era tumai buno tani. Kau sana kira-kira sa tukina ni nabi solo sa tukina nogu boy taibi na kabinda indai na bossa boy itokei kawakina na bossa boy Pertania me bakani kitong garabo sa talitsunga na wasi na Wesley na ibaba koso bossa boy Pertania ni lutu Wesley biti keratuma. It is indeed a pleasure to stand tonight as Taltalangase of the Wesley Division to convey our sincere and warmest greetings to the Methodist Church in Fiji, the President, the Vice President, General Secretary, the Deputy General Secretary, the Divisional Superintendents, all circuit ministers of the church, the secretariat, ladies and gentlemen, we greet you in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And we indeed also greet you, our brothers and sisters, who are tuning in through the live stream program, and those of you who will have access to this service that we are witnessing here at Funival Park at Turek. It is our praise that God will touch our lives as we continue to reflect this week, trying to theologize how we can progress to the next level in our faith journey
where we can indeed be the image of God, setting a pace, a benchmark, where we can change the world that is rapidly deteriorating through the power and forces of evil. And this is where we believe at Wesley that we can attain the will of God through expounding the Word of God and acting out in life. And my theme tonight is taking your faith to the next level. For so long we have been hearing, we've been humming the same tune, we've been playing the same tune of God's salvation, how you can find salvation and how you can find the comfort of being in the presence of God. But our Bible reading today takes us to another level where we are called, if you love me, feed my sheep. If you love me, take care of my lamb. There are two specific points that I would like to raise tonight. The feeding of lambs and sheep. What are they? They are the vulnerable. They are the marginalized. They are the people who have been victimized and stigmatized by society, by structures, by systems that we have created, and identified them as being those from the other side, or those who are not with us. And more importantly, we should take note of the word Jesus uses. The sheep and the lamb. What are lambs for? They are meant to be the element of sacrifice to bring reconciliation, to work on our relationship, to work on how we can better our fellowship. I'm speaking from the thoughts where the common bond of humanity is something that we need to take on board as Christians. As Christians, Peter, son of Jonah, do you love me? Ni baka sama taka sakati ko na baka sama ko ke menina turang ken marama. Na kali na ichisu be Simon Peter. Simon na lube chona. E bila na itano na ibola tamu da rei sa kakina na mbimbi ni kali na buti na ya da kabisa mati kina bono e da butu mai kina ndona kai bia ba to na ibola bola bo biti. Do katale sa kana non dambula bo itoke mendona bingara bia bagadori sa tumbi mai se ba damburi mai ngona ka da buti mai na da buti kandonu e matata ba binaka be ko ngara chugo o ko ngara bia chumo kile yo ba binaka. Rongo na kadi. Ka kadi wa kana mrama. Turin rambalabu. Ichi suna lumaita bita. And then they and the rongo na bosa ni chisu. Simon in Rubichona, linking the person to the foundation from where he comes from. Na idabuti. Kabitu ko na indone tutu kumbimi me kila o Simon Peter na tutungo elago ni biko katarana buno bu mekina. Do you love me? Olamani au. Au sada buta sagatiko ni boss ni kalo and rongo ndindai membolikanda mendalbetra non do bombauta kinando tale nei batang ngende. Sambalabu non do lotu. Sambalabu non the kilaitisu ia and the sakilaitisu chunga and the loma in non the vali lotu kin loma no chigo. We know Christ, we know God within the comforts of where we are at ease. Na bunua elang binaka bikenda. E sangale tuko no chisu we Simon Peter. Salomaniao ia turanga lako ibali soro. Wilika mabinaka no may bola tambu. The kamo binaka no mo masu. Wili serba kaukawa. Sanga. These are acts of piety, as John Wesley puts it. These are exercises that nurtures our spiritual personal growth individually.
But it is when you take the step of acts of mercy, works of mercy, if you love God, if you really love God, that is the next level, where you get out of your comfort zone and enter and engage with the realities of life. Those who have been victimized, those who have been stigmatized, those who have been isolated due to the structures and the system that we have erected in life. And the Sambolikin and the Tamata, if we really love Christ, we are to manifest our love in feeding the sheep, the lamb, that will bring reconciliation, that will bring true relationship within our society. And with the Nambaki Saoti, Sambasika Kina, and doing a tokawoki, ni Raiba theology. Kasako Kosaramakin, and Bakasama, ni Kena Rakataki in theology, praxis theology. Basika Kina, with the Kena, 2 hour. Gustavo Gutierrez, Paulo Freire, Karambasika Mai, South Africa, and Nabunu, Rabi Solotukina, Natamata Ravalo Lamataki, and Umbulabaga Politiki, and Umbulabaga Tikotiko, and Umbulabaga Lotu, Sangai Sangana Lotu. Membulia na theology, Karoni Zagazaka Watake, Natamata, and Buturaki, and Bilarengo, Merawa, Imbasika and Vesreki. And ando tarangan ng ni kiliw, sambas ka kina ando na matanggal ideology in dambe. Kapos wa koko kina ando na kina daw, kapos sangata, kalbar, kakakoya, na non ideology, sabakatsunga na ideology, and a woman in na room ni baka laboratory theology. Theologians sit and assume, presume things. And on the same line, presume to come up with conclusions, solutions to some of the theological problems. And rasotka and ngonoya. And the Mbole and Raramani was in Chisu, Kebakago Salomaniao, do not theologize and become a couch potato. Ovakatsunga and Nortamata, Sa Kalim when Gabo Boka, Mebaka Amti Damti, and 11 Kaukila. Some Basica 11 Dindai, na Lotu Vosa. And the Samata in a Bosa, and the Roni Bakili in a Bosa, around the Bindabindan of Bosa, around the Serserek in a Bosa. On a Bosa in Donangas in China, Kavabutra Kene was Bosta Vaviti, Bosa Navangi, the Kavaka Nauma. Around the Kana the Kandaman Asa Sabara, Tatamboto Mila. Takungana Bosa, O Kravi Kandan a lot to Wesley. Mendawaka sama tangindai sa oti nangono ni bosa nangono ni banana nutsunga and a bura ni buli tambu, trying to theologize things and see the dreams that you can envision, but with nothing done in the realities, in the situations, in the circumstances that we encounter daily. And the sakaribi sakakina the learning law to Bakaristo. And for that matter, I'm calling on all God-fearing people, whatever your faith may be. I believe that the common underlying message of all faith organizations is that we look out and see those who are in need. We lend a helping hand. But many times in our religious organizations, in the theologies that we formulate, we know so much about God. We know so much about heaven. We know so much about the things to come, eschatologies. But we are blind to the plights of the realities of the circumstances that we are engaging in daily. That is the challenge that I would like to put forth tonight. In raising our faith, in raising our spirituality, from what faith tradition you come from, whether you're a Hindu, a Muslim, a Christian, or whatever, that is not my worry. My worry is how you can manifest your faith, the faith of God, in the realities on the ground by serving those who are in need. Sometimes we come up with a thought. They have made those choices to be homeless. They have made those choices to become prostitutes. They have made those choices to the sexual orientation that they have favored. But mind you, I need to remind us that many people are victims of circumstances, powers beyond them. I was sharing with some of my friends
of the education system that we have in Fiji for so long, where we have been trained to fit into the slots that set out there, predetermined by those who have envisioned what is the progress of this nation. And now I'm happy to hear that your education system has shifted on to a more holistic approach to education, because the former methodology that we use is so linear in its understanding. When you cannot attain that, you're a misfit. And many of our young people who went through that system, because they have failed to fit into that system, become a cog in that system, they were misfit and they just fell out of the way. They become homeless. They become hopeless. And we as Christians are to give them that hope, because we go to them with Christ, whom we claim gives salvation. And what is salvation? We go to them with Christ, whom we claim gives them light. And what is that light? That is the question that I would like to put forth today. Na tamata lotu wa Kristo wa mimi kenda na lotu esele sa otimai na ngaona inonda susu nga chikungana nonda mbula bayalo ena lomo inonda bi bali lotu ena lomo inonda bi koro tena rere yanga mudhubu tatalanga ndo tikinongo ko keramo ni busotia ukiono mbutukani sona tikina titombu kandabo kote na nonda mbula na itokei e punga na ngaona na nonda mbula baka lotu bo itokei esa chikusaranga na baka samanga ni ngarabi kalobu. Kanda bisuka kina na kalongo, me kalonga ni nito yabusa. Kalonga ni nito tambadaka. Kalonga nontolo. We fail to recognize that the God whom we are serving is a global, universal God. And dona kalong kanona mura. Kapaga kanita kiao, what the kaira na India, pagabiyo kanita kiao, what the kaira na China. Kasanga ni tubiao and dona kaukawa. No songot na kalongo, me sa nongo kalonga, sa kalonga kay viti, sa kalonga ni nongo banua, sa kalaw ni burabura. And some bolay sa kakiyan hindi nai, na lew ni lotu esale viti. Let us see God, let us perceive God as who He is really. In reality, God surpasses all understanding. Sibito na bi kakile rawa, sangani alani rawa. Isa te rawa elomamu no bambau te gina baka samungo sanangai vuda lagi mai na yalo ni loloma kakuna senga ni na lako ni mola ki vingarabi ena yalo ni baka lelewa ena yalo ni no muna numu ni ko sabinaka karalenga chugwero lengarabira. You will go and serve them in the love of God that does not judge on the reality of their choices that they have made. Padirolama na boss ni Chisu. Asang ni tarango ko di luba wale. Na dabo na buni luba wale. Na dabo na buni biakana. Kaya nga nono turanga. Awa luba wale ndo abasulimyao. Awa biakana ndo abakanyao. Maybe it's right that we need to change the system, reform the structures, whatever. But the reality is that when you see those who are in need around you, you are called as Christian because you love God, because you claim to love God. You are expected to lend a helping hand. That is the next level of faith that I would like to propose to you, that Wesley would like to propose to the Methodist Church in Fiji. Sa rautamanda, na nonda chikunga, and a punua long binaka, nonda very lot, nonda very tamadaka, nonda very waswasi, sa kenangauna, menda lakotanimai, mena yasababa, nonda very lotu, karedira. We always claim and we always envision the coming of the kingdom of God. The coming of the kingdom of God depends on how you manifest God's love to those who are around you, regardless of their creed, regardless of their color, regardless of their race. Kesarawa ni teyo ya inondombula na tomato lotu. All God-fearing people. If we can nurture that within our hearts, to look beyond the ethnicity of a person, to look beyond the creed, the religious creed of a person, and to see him as a human being, a brother, a fellow human being that needs your helping hand. When we have that is when the love of God, as John Wesley states,
as the love of God controls and regulates all that we do in life. Let us come together in prayer. Heavenly Father, we come into your presence and confess that we have failed you in many things in life. Yes, we proclaim that we have been saved. We proclaim that you are using us. Lord, we know that we fail in reaching out to those who are in need. Lord, we pray that you enhance our love for you and at the same time awaken our lives so that we can know what we are to do to those who are around us, those who are vulnerable, those who are weak, those who need a helping hand. Lord, may we be that pillar that you use. We are the vessels. We are the people whom you have called to be salt and light of the world. Let us be so in all that we do and say. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Nagsurat na marsere merlang at bikanda indononda may woti sere kasana bada var sa talchunga kinonda lotu ena kabindendai. The sale to dake dalang at watsakan sere savarotaki. Lord, we remember all members of the Methodist Church in Fiji Community of Faith, here and abroad. May we continue to experience your divine presence, guiding and leading us to your truth. May we be manifestors of your will in all that we say and do,
And may we bring love, may we bring uplifting spirit to all those who are downtrodden in society as we manifest your love and your grace, your mercy upon them. Be with us as we part from here tonight. And may the grace of God the Father, the love of Jesus Christ the Son, the fellowship of the Holy Spirit continue to guide and bless us this day and forevermore. Amen. And the Sadabutan on the Bobinagan and Bogenda in Sama Gravira on the Lotu and Kabikuan on Robin Gravina Vakanda. Wabudi Luma and Budi Vandari Turanga, Digonesi Vernaisi, Watalakin and Italtalangas and Wesley Church Division and Bogenda. The Bobinaga Talagano and Leon Digonesi, Ro Willie Lissoni. Rong gravi kanda juga na bongin din dai. Sama ida bano non dei tubo na singin kuwa. Santa bobi binaga se tiwa talimbaga sona sere men dana baga bara e na bongin kuwa. Sama bobi binaga tagi bolebu na non da pe wase. E na nomuni bosota men da tiko na non da lotu. Kabatal ngaki non da bingravi na non da duibin bolombola. E na singa binaga ni kuwa. Sama ida batalang go indo singa. Santa baga Rumudani and the Sabo Vinati of one Kalo and Raki Sulivik and the Menda Rawatarokin na Kavin the Indai. E with the Satungan Kavia Tuguniani, Membaleta non the two and the Singing Mataka Sakadi Mataka, or we are Tor Rotatale, we want to Mikandakin and a Kavin the Indai and Bern the Vital Taliani, Cantabadabar on the program and a Bogukua. Ikemunisa na italtala na nonda taltalangasa ni taltali tamadaka kay kemuni talaga na rin din italtala kemuni na rin din italtala ubi abang bimbita kaya kemuni keda na rin din taltala ni taltalangasa ni taltala bibita tamadaka na nonda boshe ba italtala na bagay doritigo ni mataka na singabululu e na tinindonu na kalogo na Centenary Church and Andara sota kina. Nui tagi sa katiwa ni na parawiani e tula kain da ngole apa ni mataka. Ni matai na kanan dola mai buana non da kasilebu na bosa vai taltala. E na tarawa sarani non da ngole apa na taltal ngase na dingitaki. Kana tarawa sarani na dabuti, na dabuti na loma ni bango. Ni woti na singlebu na rauta na runa kaloga na kavi. E da ngole apa kina na non ra Rangole viraki na ira tabaki. Akresa tu ano kim doni talangase. Pagaraw mo binakamay na itutu may malitira na buti, malitira talaga na tabaki. Panuinoy ni nasulin do na tutu kumatata binaka nimbara ni dan tabuti rani kambara talaga ni tabaki ra na taka may taltala. Eno loma ni nandolotu. Sano itang sa tu ni na tauri maro na tignoya na tinindor na kaloko. And the sota mai rasa non dola tiukina non da mosha vai taltala e na singa ni matako ya sanga ndora kai tiko me kade bagiani na mbogende dai sanu ita sa tiora no muni be bono no miani be resin tiorao men da kila taura na singa ni mataka men do tale singa ni vingra binaka wada bari bo binata ngakina non da soleu ni mataka na bakuri tal tiora do lote na walo koloko me bakanga kani bagrao Sati ko na nomuni tuba raw na ving gravitu kina na nonda
lote na walu na kaloko na una dei tokani ro sabaro tai tio mero na ngaravikenda ka watelangaki na nonda lotu na mbongi na kavi na ono na kaloko ko sambe wa vidar kavi vorrei tagiani merinda tomana nonda besisi sere na nonda laga sere ni boga dau na mbongi ndai na sabole Not for gold and worldly splendor, or fine pearl do I implore. Give me, Lord, the true treasure, a clean heart to love thee more. As a gift and full of goodness, bear the lily white, ever sing with joy and sweetness, songs of praises day and night. Night and morn, my fervent prayer is on wings of song to soul, and let God through Christ my Savior grant a clean heart evermore. Positive and full of goodness, never the lily white, ever sing with joy and sweetness, songs of praises day and night. Asa boleh and over the binaga na Matcher Wesley ano nonra sama iba kadabar nonra itabi na kabi na inday. Autor sa nga nang unong kami ukadibakayani na vikanta sarawata me adabamay na kabi ano noa. Me adabamay na kabi ni singa tu city na singa no noa. Nanonda indolavi ni solevu me da vakanta sakila sangay duru talitiko mai na soli so mai Campbelltown, Brisbane, Canberra, sa kauta dake na indola ni solevu na hunan rau wasanga bulu na undulan dola, vitunan rau Dios sanga bulu awalu na dola. Hunan rau wasanga bulu na undolu, vitunan rau Dios sanga bulu awalu na dola. Na lang sere na singa bagra umbuka, and the kumuna ono na undolu vanan rau wasanga bulu na dola. Ono na undolu vanan rau wasanga bulu na dola. Singa bagra white, the kumuna rau ay tinga lima na undolu, lima na rau, walu sanga bulu lima na dola, tin na sende. Tinga lima na undolu, lima na rau, walu sanga bulu lima na dola, tin na sende. Singa moniti, and the kumuna rau ay na sere ni baga dau, tinga bana undolu, bitu na rau, walu sanga bulu dola, ono sanga bulu sende. Tinga bana undolu, bitu na rau, walu sanga bulu undolu, dola, ono sanga bulu sende. Singa tu siti na singa noa and the kumuna rawa e rosa bulga bitu na undolu ona na rau wasa bulga bana undolu rosa bulga lima na sende rosa bulga bitu na undolu ona na rau wasa bulga bana dola rosa bulga lima na sende na lebu tau doga ni lava nda sa kumuna rawa me doma na kabina noa na singa tu siti e tolu na rau ka lima na undolu rona na rau rosa bulga walu na dola Dios sanga bulu lima na sende. Tolu na rau ka lima na undolu. Rona rau rosa bulu walu na dola. Dios sanga bulu lima na sende. O kaya min dola nang dama sa ulim. Nakasama ka lim. Ni matakan da naging bulong o di Italiani na bikain na rawatan na singa na inday. Kasulikan da Italiani kina mata siya era sa wakaraw tumay. Nenda wakadaw ta kina nakulo na buwan bongin na inday. Na sa wale uturanga na buni bola lebu be buke na kena vande otakitiko na itukutuku so ve irana na dai baba koselo ni lotu da bo bene bena talitiko kene was na Wesley na was ni klo and saronga da na ka bene dai randin tal talanga sene was na mosi randin tal talanga sene was na mosi sa kire sa tinga rasa wargi community ko
na leo ni nomuni matasere sa wawati ko ng basi rasabi na katatigo mera sa alustale ki na koro. Yo ni sa wari sa tinga na marama randin taltalangasi o ni ada nambay sa wari community ko o ni ada ngayani o ni sana lai ngole sara. Kina vei koro era ngole mai ne waswase na mosi. O wambo tenu ni awarati ko me bada bari babina kana lotu o ni nangai ngoleani enta babina bina. O ni binakatalanga kina ilesulus tale kina mosi kiam ni nawe kangu ranga maramatau. Ena ngai ba kuriti kana nonda sere ena be waswase klase 5 klase 5 tuguni na kena tuku ni sabo tuku tini na mata sere mentana bo mani kina nombong endai. Era na may lang seritiko ena nombong endai. Nabe mata sere so era sa bagaro tu mer na baitabi ena bongi ni kuwa me bagada bare ni kina na nonda sole bona lang sere singa bukilulu endai ne ketini kedio ni singa mo apitu tuku sakire sati ko muni yada maiki na tebele ni bengravi ni rong sere era sa wawa sati ko nabe mata sere so mer na baitabi ni yada mai mo apitu tuku sana te utay sara na nonda rong sere. Ada satu ko na nang gasin loto nang gasin lebu na ibu buke ning gasin lebu na buni bol lebu ke non rebu buke merna ronga da na be mata sere so saboti ko merna boy tabi. Moape tuituku sakire satu kayani oni sawari satiko ke wakau ni tiko elo menirara kima misanga ngan resatu kayani na numuni ya kamai memai tege butaki na nonda boy tabi. Tu na bangun nui me baka na besingan da sawan anda ku ni na sangan ni na mbongile usara na baka rongo tunga kina be mata ser nonda be lotu be tombada daka ranaya do mai ana mai lang sere na bongini kuwa na singa ni mataka dua tal na singa ni nonda rongo sere warombuka na be tombada daka ni mataka na be bali lotu kalasi tolu rua kena kalasi rua na singa warombuka karena lagi baka tabari tu kaya na singa waruai. Sakire soti ko na mata sere ni koroboturango sawa may berata na keria sawa watu menta sa ngai tale kino koro sa warga kim doti ko na naman do lilu ni mata sere sa ko bendalai we kim ni na kangu turanga marama leo ni mata sere may na sawa Methodist Church kerawan yun ni ngoliani sawa watu na no muni bagalele muni sa ngole tale kino koro. Na matay ni matasere enta na baurong kina na ikabindindai ni otina nonda soklo ongo na matasere ni balilotu may doloy suba menda kinda ba kiramanda nandona ba sausaw. Doloy suba church choir. Obambutan natin ni balutong ko na Moreya Church Methodist Church. Moreya Church Choir, may tuloy suba na tamadada on the wilebu and was on the wilebu. Kemami alataka na sere na lang at weekenda and a value taki
ni lai ve koso. Na
Ke mamiala taka na matasere na Moreia Church Choir and I wasa nda bulevu nasa bulevu ngasti bulila be koso na be ngrave vera na matasere ni bollo tu mai Moreia mai dolo isuba. Nangone vingo mikina na mundo isulsoli na wakango mai Moreia ay nangai kadibagiani. Vida na matasere ramai Waitavi and the wana matatukina na kabindenda indo talanga na matasere oyana na matasere na bulioti mai na Queen Victoria School rawaro takira tigumai na bakaenda kila ni randau mai langa sere tunga na lubanda mai na Queen Victoria ya nemba kiongo ne mataining ngauna me ramai Waitavi kina na bulioti mai na QVS oirato na borongo na kena rungodi na sere na mbongi ni kua patili ya ilanga vini ana tangi da kimbau kei apaku kina novo vinasa volevu na solicitivikiti ni umai dawilati kei bandari turanga siteri lendua. Era sa buran na bata-bata ni langa sere na mata sere na sova na se church choir. Menda kinda ba kiramanda na doon na basa sao. Na sova na se church choir na tambada komunikau ngon na nanra walutu na nantang kasilebu ara tigo na bongin dendai merabi toko ni ronga talangan na ramasere kay kenda kita sara na leoni baba koso enda tigo na Fernville Park enda may ronga na bi matasere ndindui era may Waitavi en bungin dendai me ba kuriti nga kina na nantarongo na bibolo tu klase 5 era may Waitavi tigo ni kuha era na langata na sere baga tusa na maso ni baga tutusa mbulia tu barang ngana wesa kebueti en vilu taki nei orisitale.
Na sova na se church choir na tambada ko monikau watu sa na masu na ser masu en nambongi en dai na wale wo ristale na ve tumberi na ve liutaki na mata ser to toka mai na sova na se na non resul sole ra mai todo rawa e va nan rawa vitu sanga vulkan do na dala walu sanga vulkan lima na kena sende na sa wale wo na se na sova church choir Rato salang serut ina bolotu mai moraya na non rato isul-suli sangge tingomi e tolu nan rau nan dola benasa wole una sere ke na soli moraya church choir and I waswase on the wilewu na wilewu ngasni wililai ke na nomuni mata sere na iba kabi baro tekitu ne waswase batu karasa ve suri titigo mai na turara lewu kirna ital-tala ni tambadaka mai ne waswase batu karasa na kuita ke na ika wata ke na vuaka e vitunga na dola ndo na ibarau na bo bina kelevo ver na do robo no ne leon do bengaravi e na tambana ni tuku ni nanda lotu e rave tambatiko resanga ni wada na nanda bengaravi mai na mataka me da wana bongi me baka enda do no yeti gongo na nanda ngumutua e ra sema tiku mai kino er na kanda mai bono tani er na leon ni nanda lotu er na bibiti e ra mbula ka bengaravi daka kabuli mai bono tani Oka bakatal nga kina oira nanda leo ni lotu era tu ena bea saibiti era sema tiku mai ena bonga dendai ena website ni lotu wesle eviti ke rutuma na Facebook ke na YouTube. Sakira itu nga bekem ni nanda umay wawati ko ke raunyo ni vandirongo tiko bekem ni na be matasera ni wawati ko au kremo ni tokabanga ngalu kako na be ndarwaki menda rokobi na be matasera rawai tabitiko kreno nanda be tokoni menda tokoni na tadinda o na nanda leoni babako sulin lotu era langa sertiko daroni tokoni retiko na nanda bobi bina kabatiko wana nanda kalau ena sere ena kabindai Wambo tunggu na mata sere ni bolo tu mai Vesari church choir menda kinda ba kiramanda na dona boso sau Vesari church choir na tambada ko suba na was talanga suba ngo ira na wekanda mai na oira na wekanda na kiripas ke ira talanga na tuvalu era baba koso ena balilu tungo erna langata erua na sere na matai ni sere na sere ba kilibati ba kiripas na abon aneia na karua ni sere ba tuvalu o tetangi na sere embulia waisa kebueti ke na taltala semota e na vele utaki na Mrs. Taina Hiramatsu. Dapat susuta kira total manta may Vesari. Kuna vele.
Nakabana sa volevo na sere na abon anenia na sere ba kilibati donu na sere ni na rokobi na nanda kalo na karoni na rato sere rato na langata na wasa botu balu o te tangi malolava Meuri, vinakawalevu na sere, malo lava, vinakawalevu na waitavi, Vesari Church Choir, and a wasawase osuva. Era kadituge ne wasawase osuva, ia era lewini nanda baba kusurin lotu, and wasava kilivati ke na wasava tuvalu, wavine vinakawalevu ve Mrs. Taina, Hiramatsu, and nomuni vengravi, and a mataser to talk and those away te brawa. Nanon rai sulisuli, ne sulisuli lever mai tauda, walunan rau katulunan dola. Menda wavine vinata kiramanda, na walevu na sere kay na soli. Era sama imbula da katu na bunoni da ke suba era tuna non rabu vale mai na enuanu o Rambi kay Kiowa kawatal nga kino era na tiko mai Kiripas
kei ratalanga mai tuvalu, nonda nanumi ratalitunga na leoni baba kosulin lotu, na ve kandren re rasota kai tu, bo sivi na ve saunin raki, me bakana kena ibuna wenda saronga de tu na ka vendendai, na nonda nanumi ratiko, na turanga kei na maramani kiribas kei tuvalu, na kena sa nrumutiko na ve atu anu lalai so, era vai tiku kina. Going to talanga mata sere ne waswasu suba. Ne waswasu suba. E na walutu. E na walutu kaleli. Menda kinda wakira mandana dona wasu sawi. Kaleli Church Choir, tamadaka waswasu suba. Awa rongoda. A sere mbulia waisakuweti. E na ve liutaki ne Miriama lendua.
Mandomon nanti nga aurunga kaunduka. Kalili church choir ere waswasu suba na wale Miriam malendua ke ni leo ni mata serto toka mai kalili. Manon roto soli endua nan raunan dola era to mai tau rawa enan roto soli ana soli abuni amba kiongo bina sa wale una sere ke na soli. Waya na ikabani mata sere menda rongoda ni yoti na nonda sokolo wende indai. Vida taletiko na matisere me na ronga ni kina wili taletinga kina na matisere me bakainda saronga de tiko na non matisere na wulioti me na Queen Victoria School. Na kalimo ni matisere enda borong kina na kavendendai ena bi valni lotu kalasi 5. Ngoiran na wekango mai na tikino nuku. Oiran na ito kay nirarani wanga buka may lubu-lubu may no sorry. Na Selai Church Choir, the kinda baki ramanda na doon na basaw-saw. Na Selai Church Choir, tambadada ko na Selai, ene wasi-wasi o rewa, e nambuda ko ela, na serembulia ueti, e na veliutaki ni ilaitia rokondunguni. Manu
Nungani manua serubuka. Kalaka magaya, bangkay sasambahay. Asala kumaye, nayata chiyaba. Anaya bitimo, tamusong kanda. Keira matakaya, napay Filisitia. Sengani natala, napatutaya. Gangani agana, salam kalutuma. Nisayo takipaya, Chia bachare, langa mangan sare, kabaka hallelujah. Hallelujah, merkari, sare, hallelujah. Salvo na na langi langi, salvo na 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 lewa. Amen. Kabaka dimbi balong, na saramuka, ananu mandetiko. Nabatu ichiaba. Eno sega eno suka, sega lama yakila. Nabatu ga ichiaba. Ena yago tereba. Hallelujah, merkami. Hallelujah, merkami. Hallelujah, merkami. Natawa mundana. Amen. Hallelujah, merkami. Hallelujah, merkami. Natawa mundana. Amen. Hallelujah, merkami. Hallelujah, merkami. Hallelujah, merkami. Natawa mundana. Amen. Hallelujah, merkami. Hallelujah, merkami. Hallelujah, merkami. Natawa mundana. Nei talanoa ni walu ke nanganga mai na muda ko ela. Na wale wile tia, rokondunguni. Aka, naisa welewu, nalangan sere, na bodo da wana nonda kalau, erato nalanga talitiku endo na sere, erato na voi tabiki na viki anda neka vindendai nenda waratiku na ve mata sere tale so, era na mai voi tabitiko. Na mo vile vina ka welewu ki na mata sere mai na selai, na tikino nuku. Kuyau sambula bakayau sakaya kachirabo sasena vivakararabi enado anaka sambula bakay kaya poni ay liuel na italena enamulati anameta Senani sa somo se muove, katana katiko na, enaya katiko na, bekenano na lewa. Sawa sawa, kawawanga, lumsan kiko kekenano na, kekena, sambula pakai koya. San Gondo, my
buana mulake edenga sama-sama luksa kiko keke na edenga sambula pakai koya satu buana mula sanon romai buana mulake edenga Mamasuta Yangibu Nisarega Karongo Diao Nando Bukalo Sambulano Bukalo Mamasuta Yangibu Nisarega Karongo Diao Nando Bukalo Sambulano Bukalo Amen. 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 Samula koya koya kochino. Nós sobrevivo maksar mana selai. Au kira menendo talamantana nom do serre. Kira menendo talamantana nom do serre. Ana tuku e tori rawa sa ku talbengang na itu ni mata serre na vai tavi vekanda. Sangai voti nga na mata serre ni QVS Old Boys. Mer na vai tavi baleta ni sa senga talingain dua na mata serre volayada. En kabini ku enta na ronga talamanta dua na tu serre ronga binatiko. Na vai tavi na mata serre ni selai. Mai na tigino nuku na tamata na selai ne waswaserewa. Au kana kala orto na maramor to ndurito kay muringo e baka narorongo ni wanga buka ni sa waro romay narorongo ni mamato ang sertiko. Anda mo binabinati ko bayran na matasere ni walo tu may naselay nando tala nanum do sere ni darin tanangay kinda bagirati ko na bulioti may na huli ni tu.
Nasa walewu matasera manaselai duana kere kera nindo ndambe mananga mundo tawana tiunga na mundo tawana na bata ni langasere kera nindo matasere manaselai kera nindo ndambe to mandanga mundo wade ngomando walelai sa ngumutu na langasere na walewu Dawa bina ka walewu kina mata sere mai na selai toka bau tina num doi baita bina tulu na sere dolangata me sere ni num do bodo da wana nonda kalu yo anan mitiu nga kera ni do bodo ng walelai me sana tini na nonda solewu ambalata ni satu ni mai sautin na sere me sana dua nga na masu mundo sana langata ni weekend na nonda sere ni emeni. Iyo sangay bang dito kimay ni saya to may na matasere may na Queen Victoria School all boys sana kirey mundo na bodeng ni Bobinaka era to nang may lang sere na matasere ni QBS. Pinawala na selay. Pinawala na may baitabi sa kilital tunga na numdo wang gabuka mundo sa ngolitali na koro. Ni tu sakan non tangga sini lotu ke mundo na ndao ni rong sere sabangan dita kimayani sa koya na yotu ni sere na yotu ni mata sere na borong kina na non ramata sere na hulioti may na huli ni tu may na Queen Victoria School all boys and na may lang at weekend ay bida na non sere dawo binibina ka walewu ni tigongo kanala bodengu liu tagira tingo mai bang deu tatiko na itutuku bang deu tagito nga o kanala bodengu ni rana may lang sere na bulioti may na buli ni tu mebaka sa kadibagyo titiko yana be yambaki sautiani and the rongodanga na matasere ni Cornibuli and secondary schools and raboy te bitalanga and ambakyongo and Singapore rombu kasawati er may langaserkina na lubenda buli ngone buli may na buli ni tu er may tawdakina na non resulsulin doon dolu $500 iyo ongo na matay ni ngauna mera
Veitala no kina na bulioti karena numa. Mendua na non ramata sere, endua na non radau, ni non ralanga sere ni bo bina kabuana non da kalou, e rabia mai toko na talanga, na lotu e relewena, na dagada kai chisu, e na non dalako ya ni bo, e na ndonu ya, e na emba kiongo uruan undul tini kalima. E rangola mai na bulioti, mai na vea saiviti, asa tuku ni tau manta mai ni ratu sana sang ni lang sirarau ang baleta ni ratu be waragitiko. Me baka ni so rangola saratingo mai na moira. E so rangola saratingo mai bono lebu, mai lambasa, mai sabsabu. Ia saraya doro mai ene ka vendendai. Era veitala noa ena non rave waraki kia wakambe ka era senga ni langasere rawa nambong ni kua ngai langasere nambong ni mataka se nambong ni warombuka ia me baka ni rasaya do bata kida mai menda kinda baki ramanda na dona basa sau era saya do nga na bata ni sere ngai mai lewa o dei base o dei tena era sangai lewa irti ko evena buno rendurkina da bo bina ka bolebu lita kira tingo mai na turanga na prime minister bo dengo ni nondo benua major general city beni linga mamanda rambuka tigo tale so na turanga rebeng rabi na nondo matri tu rebeng rabi karasa bo dengo na nonra daga ba matri tu era lo mai so beira se venga rabi tigo nanga unongo ena kena iba tangin dengan desare dake nda bo binaka ni rawa ni ramai lang sere ena lima tiko ono tiko na non ratu sere weekenda tiko talanga go re tal kuroi kanal mua me baka niu semua ni sarau senga niu matata sarabia we sober na turang era nduritungo nangau ne turau kina na danra na ngai bande o gitu ya enda urungo da tu ena kena itukutuku enda rongo da buka ni bunga nangau na era ndau sota na bulioti mai bulitu ena QVS club esang ni rasota wala ngai ka mera nguni angwan rasota mera buli seriti ko membala tanam bonga ndai kaya na itu kurang robina kan ni sota mai na QVS club na kauko ni buli sere na bimbongi ono kina na non sere ya me durmande ke na itu ore to me na bosai da ke reseng ni adora mai mera mai lang sere o ira na kango me na bosai da ke rova ko to mai na non reno lo musuli en dua na undolu na dola da mo bina ka kiramanda na kango mai na bosai da ke na non to sulsuli en dua na undolu na dola era seng ni mai lang sere rawa na selai talanga sangai dingo mina non to sulsuli na boleh na selai ruan rau wasanga bulu dola bena sa boleh na boleh tu mana selai na mata ini non tu sere buli ni turanga na korri buli chupili kola ya na sere reto na langata weekenda ena kavini kuwa Devo sotiao ili utra tu na matserungo na ukangur nendre tu ate kautonga devo sosote ko manda bena sabol de roti tau tu ate kautonga ke na matasere ne QVS All Boys
Na wale wea na matai ni rana tau sere wa mau tani nda wanda mataka na vei sere na mai daukina na turanga rahulio ti mai buli tu vei kiamni na voro ti mai na vei tunloa lele usara vei rana nonda wale selesi ni matin tu na turana tirara le vuna was na Wesley mali waira talitunga Ana Savodea permanent secretary ruana permanent secretary rau tiko na mata serango ni wasoti usangani udhawiadharawa na mata talanga kina parliamendi mai na sana na itasiri endure sa tingo turanga na ita mai na korwa turanga sawani na sawale na namuni mai vai tabi na bonga ndai Mr. Mbotoka na sawale na karwani non rato sere ando na sere baka na vosa vai hipriu raida na kenda rai hene matov e kau mai na sami do na rau tulu sa ua tulu Mato
Raidana kena totoka kena tale ni nandua bata ena nanda sere ni bodo da wana nanda kalo vina sa walevu ne karo ni nanda tu sere na mata sere totoka mani bulioti mai na bulitu nai katolu ni sere lendu soli soli dona sere nanda urunga da wasama ye dona kena langa langa bu erto na langata na bulioti lendu soli soli Keren da hosa so te kira talman na mat sere totongo awalevu
Una volevo ratipau na velu tiko na matasere na kavendinda. Erwando mga tiko na nandalo ni wabakos radumdo baitavi. Weekend da kalawa binaka na weekend na tumbu ni manibuli may na Queen Victoria School and da kala na itutu baru taki mambalata na Cornebuli ya may na kena itutu nga na itu bagi itu ni Cornebuli. Era baliu da may buli tu na lotu ngai tarawai ni na buli ngai tosara ni taraba nang gito ya na veka robo buli dikina nang ngone buli me da mai ndai da bo be bina kana mata ser ni ngone buli oti era lang ser tingo mena ser le bundo nan rotul sa kelima al sata mata da ya na ser na te
Au sala ko mai, ni sa tamata da vina sa walevu. Nai kalima ni nandra tau sere, bulia o osea nei sau, e na wasa wamba, la mai, se lako mai. Aya nai kalima ni nandra tau sere. Au sangai rede ningo, ni nduritungo na turanga kai wata o tewi tambulai. Au sangai kelayan da ini ni buli sa talanga mai matabatu tau. Na sa walevu, turanga kai wata. Sandu sara lamai mendo mai sole rigitu sole gina lotu ichisu mendo solia ena alo evina. Na walevu na bebana no mini nonda sole ka kina lotu na nonda soli ena alo e marutaka kina nonda vina kata na nonda lomani ichisu na kina sere enda sarongo te tiga neka vendenda. Ne uti nonda tu sere ne bola ni sere levu ndona nrao wolu singa vulu katolu ne uti ni sere loloma levu ni kalou.
Na sawalevu na matasere ni vulioti mai na vuli ni turanga na sawalevu loloma levu ni kalau sampai situ ni leviau o ya na sere ratolangata na yuti non rato sere rato voita bikina ena kabini kuwa na wakaenda kilani ya kadhiboti kuna vuni vola levu bebuke na noa na inaki ni nonda so levu tigo na mba kiongo ya ravina kata me ravoita bitalanga na vulioti ena nanda dhau kena soli ndo na umai lavo membelata na kena tara na nandra vale na nanda ngasi levu ni lotu mena koro ni lotu menda bui levu na nandra soli era soli rawane ka vende ndai e rua na undolu na dola da bobina binati o levu veira na nanda matasere sore sabai tabi ena ngongo sa na soli na ngusuni bosa wana turanga ni taltala buni bol levu vebuke. Sandua na non damasu. Que me marau, que me vou vir vinagre, que me sábado da barra em Dorcinha. Me sábado da barra no número lolo me levo na calo. An romo ba kuso kusayani na matinisinga. Me sábado que dengo na bugen dai. Me alo ba dengo ni me reida ni tu ba ni singa dai, que ni me lau do ruma. Que me sábado vir vinagre vi que muni. Era mais só tatigo na bugen dai na Ulioti na QBS. Mem sabo bini binaga no rambola. No rasasanga mai merado mai no loma ni rara ngona kabimbo ngende indai. Mai vo ureti ko na singa totoka ni visually buti bagayalo. Endai indai mata muni na kolo na sere totoka rambolo ngodi kima mikina. Salangi langin dina. Mem saraida no muni langi no muni serau. Sandina turanga. Sandau sarabi no muni langi matanranga no muni tomata bombauta. Me varo bo de un bo de indai me bo suani. Me sa tata una kana ni me mbola. Ya ndundu sara. Veira se lago tiko na lago ngoni sala ni lesu no tiko. Ke mame me varo mbiuto no lomani rarango. Me nui ga nui ndei tu. Sa rauti ke mame no muni lomana klo.
Na loloma ki mem asudu mai kina. Loloma ki mem na mbula boli kina. Loloma ki mem na mati kina. Loloma telanga ki mem na tuda ki kina wat ki kimuni. O sui ki mami na numuni boga dengu. Na boga levo na soli levo era soli na numuni tamata. E alo marau na boga dau be kimuni na singa ndai. Sa tu e matamuni e matai ki mami na kolo. Kena inaki. Na boa na dua talera vida na singa sa boa kote matai ki mami. Mami na ba kuria ka boga da barkina. Mami sa nui ka boga mbauta. Sa ugeti tu na loma ki mami ki mami da kabana alo marau na regi be kimuni na kolo. Ki mami boga mbauta ni garabi kina na daga ni numuni matentu. I ona numuni matentu kena boga te tiu e bura. Na tu binaga ni numuni loloma. Ori sakana ni mami masu. Mami sakrea na numuni loloma lebu na kolo. Na loloma sa ua sivia na kake da ngai kele rawa. Mami kere na loloma I Karisto Chisu na lube muni lomani. Sabang dina tagi ni amate na bugui ke mami mai kalivari. Mami sakrea na veitumberi na boga dengu. Kau na veitumberi ni lomoni ni alotambu. Me sombuti ki mami ka tumberi ke mami ani na boga ndai ke na venga una ke da sabo. Turanga me kuasaranga ni mundo. Ameni. Ameni. Ni rawa suga tiwayani na matasere na sanga ni ngula davi menta na bawa binaka be rana nondangasi ni lotu na liulu ni lotu na nondratiko na ngasi levu na bugi ni ngasi levu na buni bola levu na bugi ni buni bola levu ke rana nondangasi ni lotu na nondratiko me rawa da varasara na rongo sere na bonge ndai bawa binaka talanga be reto na turanga maraman dau ni rongo sere na sa bole na bengarabi na itabi levu ndo garaba na singa ndai na kabini kuwa na nonrongodi na mata sere be lotu kalasi ba ke na kalasi 5 ni yoti na sokalo kabaka ke na mata sere ni buli yoti mai buli tu o bene benata i bole be reto na marama reto abe bugiti ko na kana sul stivkiti be ke mundo na dorbo ke ngone lewa o ni be bugiti ko be ran ndau ni rongo sere adjudicators ke mundo ke sara na boy les na volleyball non ndolotu be ke munina Willy Soli binasa bole bune bengara